Vendredi. Vendredi. Et on a le combien? 28 février. 28 février. Rojaini Bista Hashte Sedote. Alors, cours numéro combien? 37. Cours numéro 37. Parfait. Quelle année? Quelle année? Oui, dis-moi. 2020. 2020. Très bien. Alors là, l'année, on va l'écrire ici. 2020, cours numéro 37. أنا أما بشكل سر امتحانكم بسكنن امتحانكم هذا جوا مجوار قلتبو بخانه کنجوی امتحانات دستنن و بکه صدی 25 یا بخانه ویا سه دیپلمه دیپلمه و کنگی حاضر به دو مشونده و روژه یعنی آنا 28 مهیه ام 28 نیسانه امتحانه که مازن چند نه نیسان ده به آوریل ام 28 نیسانه امتحانه خود چکن یعنی تام دو مشونده گاوا کو و امتحان ما چکر پاهانا کو استاندیه ام بیجن چه به ام ویوک هفته 5 ساده هفته 5 حساب بکن ام ساده 25 ام وی پاهانه واحد باشه اوکی وجا جبرا کوم بزانبن امتحان کسی کوش یعنی بن پنجیه بسینن دیپلمه ناسینن دوی هون سر پنجیه بسینن یعنی سر سادی هون پنجیه زیادتر پاهم بسینن مثلا بجیم ما بس 20% دوی قنبه هری که هون 10% بزنم اوکی انا همه بچه کی سر و مزکن سر خطای رو بنیرن که هندک کس مثلا گله خوش شکل نه صحت آور خوش پرانی رو یعنی دوی امتحان کس نکته بن پنجی ها اول چه کی پر باشه یعنی اول مرا نشان ده کو و هر کس بکار به دیپلمه بستین لچیه مثلا هندک تشت هنه حوالی من خطا کردنه از وسا یک سر وان هرم مثلا برای خوب بدنه کام بچک سر حرفا هم بسکنن مثلا سر حرفا زانا بنویسین برای هوا برای هاوی چهار خواندنه دبیجه سی جی تی مثلا اویا کیت کارش مرا بخونه اویا سندیقا کیه؟ سندیقا کی فرانسیه همه چه اویا بخونه؟ CGT. اوکی CGT برافو CGT اویا CGT اما اویا نبیجین S تا اما نه S S اما نه S اوا سی باشه اوکی و اکیدن مثلا بیشن بودن کی جانه بو اکیدن خطا زیده اتبول کردن سرده مثلا عینی دیسا پرس عینیه مثلا اویا همه چه بخوینه اواجی پانککیه سی بله سی اوکی مثلا بیشن امانا یا هری دایی برا ویج یا دایی بری خوب دنه اویا اواجی اول ناو تلویزیون که قناه که تلویزیون فرانسیه اما بیا چه بخونه؟ BMF اوکی کیت کاره بنویسینه خوانده ناوی لبرا کیت کاره بنویسینه مستوى چونکه خوانده یعنی هونه چه دانستر اوج مره لازمه هندک جارا بلکه هون به تفکیل بیجن هونه راست بیجن دیگه هون دنویسین هون خطا دکن خوانده ناوی چه آده بکن چه مازن نیست ما رو تمام اوکی سوپر بره خوب ده پر خوش نه پر باشه کمک دانیه سری نه باشه گوموی کمی ها دانه نسر از چه بخونیم دانی؟ از یک ب بخونیم و ایوان نراسته ب ام اف اوکی حرفا ده باشه روشه باشه یعنی زیده خطات نه
حتی دعوی داده هندک جمله داد کت مثلا چند هوا بکن دوباره هندك جواجي او تشتي سر فورمي تشتي كو اهميمو مثلا مالغو نون دو نيسانس نون دو فامي برانيا هوالا خوش شكرون دو سي هوال هذا نهات بون وادرسا لوما سر وقت نبون برسا ما زعب بالي بو مالغو چه موالا كشت تاوي هف كربو مالغو هونه بكن چار كم يكو تين عيني معنى هونه بخن ناف قطي كاكي نهار مثلا كو از بيجم مثلا از بيجم nom de naissance. On ne connaît pas les édits nous qui t'aiment. Tu sais écouter un nom de naissance, nom de famille. Non. Non. Voilà. C'est tout. Arsène. Quoi est-ce que مثلا demeurant. On est chef avec demeurant à. Domicile là. Domicile. Domicile ouais qui t'aime. Habitat. Allez, habitation. Adresse. Résidence. Voilà, résident. Avant on a un animal. OK. Imaginez خرابو. Alors, جملة كما قلت له سراس بكن tu fais quoi vous voulez un thé مثلا چی که بگم قلت له خطای وکر مثلا میام محسوس کرد مثلا دبی چه vous un thé voulez مثلا ما ها کرد خطا دبی چیه Vous voulez un thé. حالا لأویا کو از وی خطر که من گوری مانتخا کرمانجی دفکری من ویجم هون چای کی دخوازن مثلا اگر انا گوری مانتخا کرمانجی اول راست لی فرانسی و سانا بیجن فرانسی بیجن هون دخوازن چای کی نبر کی سمی ویا اول شاشه سمی بیجن vous voulez un thé اویا جی باش کن پرانی هوالا خوش سر راست کربون نخربو اما انا ورن سر اوين حرف شخوي كلمه يكون موجود فرنسي برحت يعني من هي راح تدور عندك هوال اوي تبع كربون avant aussi ou presque مثلا avant aussi تو چی معنی Belgique. كيف كاره مثلا جمله بيجر كيف كاره جمله بيجر از نهاد خابتن از بلجی دخابتن از نهاد دخابتن از بلجی دخابتن فاسي Je travaille maintenant. Aman aussi. voilà كانوا سو كل بكي عينا بلجي كاري بيجي avant aussi اگر تو دوام بكي جمله تام بيجي تو چا بيجي Je travaille maintenant. Avant, je travaille. Je travaille avant aussi. Avant, je travaille aussi. Quand tu as avant, tu es مجبور اي les élaquer. Avant aussi, je travaillais. Je travaillais. Je vais OK باشه. اول تمامه مثلا واحد اجا presque مثلا هذا كمان بيا تنهار كلمه presque. Oh, c'est presque parfait. C'est presque nickel. Yani چه؟ یا همه بیجه سپره همه بیجه مکمل نزانی c'est presque parfait, ok? presque همه بیجه نزدیک, ok? voilà non mais un go presque parfait ده مکمله یا داشته شریگو c'est presque parfait یا هاد بیجه یعنی همه بیجه مکمل است سپره تمام دیرک بیجه مکمل بس خرجی خراب همجه راسته باشه مثلا اما را لیم میزه کن هفالک گوتیه مثلا خطایی بی از نشان رو بردم هون جمره از نبیشیم کیه نی هون جمره سر را باشه آنا مثلا گوتیه تک ها avant je une copine cherchait. chercher باشه چه یعنی؟ Avant, je Păi jură de recherche. چه؟ بسه. un
chercher. Ah, j'ai une chercher copine. T'as eu ça, l'autre? Non, non, Je je cherchais cherchais un une copine. Tu- Avant, je cherchais une copine. Avant, je cherchais. Avant, je cherchais un copine. Voilà, une copine. Je vais quoi, côté Famille. une. Là où que je vais qu'est-ce qu'il côté. Bon, ben il faut donner. Mais tu dis ça, un peu ça comme moi, j'ai go. Un noble, vous, un te voulez. Un noble, tu chais qui droisi. En français, un tu droisi chais qui. Mais noble, الشخوره ياركي يعني مش خوره الياركي دقاريا نا بجا مدقاريا لياركي وصل بجا هر تم مسابقات كان فيعني avant سيستم فرنسي مينا ما كل ما جا قسنا كان دجاركي فهم كر تمام هيدي تفخته ها ناكي زاني وكي كو ميلان قوتيا اما في إلو كاسين جهاب ناقتين وتشتك جيب ناخنا بلوانا زاني اما وانا بهفره بهيدا هرت ما بيجن از دخوينم كتابكي اما وصل بيجن باشه انا بالفرنسي اما وصل بيجن اما ميلان كورمانجي نافكر ندفردا اوكي فوالا از دخوازم چايكي از دخوازم ترجمانكي مثلا بيجن از دخوازم ابوقاتكي اوكي باشه avant je cherchais une copine avant je cherchais une copine. Voilà. Ok, pas de باشه. تمام. Qui donne de verdad زیاده خطایی وقت نبود. J'écoute la radio. Je veux tout. ازت چی خوازم. Ok. تمام. Voilà. مثلا دویا در گله کس خطا کرده بود. دویا بنویسینم. هوانی که راست چه کرده برا تشتک نبیشنش با از زانم اوانا. یعنی راست چه کرده. آنا هذه فيا هذه بيجم كابي كيج مرة سر راس كابيا برا روزالين فيا سر راس كاب اها روزالين كلام كاب Je tout de suite appelle la police. راس بكم. يا راس بك عبا شوش. راس بكم. يا بيجات كارم Je بنيسي. suis أول بيشيا كي جام يلا بيشي افيا أو تشين زمان. tout de suite. Tout de suite. تسوي. هما انا في معنى. tout de suite. تسوي أول بيشيا الزهر تشتي تلفون بوليس تكون. الزهر تشتي تلفون بوليس. مني روزالين دبدا فعيل كي جانا فعيل تواجه اقول özne fiil ده Verb. Yani ki. Je veux شيء فيل تو هرتشت أو دوا نفي له شيء. باري خبدني باري خبدني برا حتى قدر حتى كسا قاعد دبدا كيا نو فعيل قاعد ايش قاعد شيء ابل تو يشبكي تي وانا بيني با هفدو J'appelle. J'appelle. j'appelle كنت وانا اني با هفدو ايدي تمام La police. j'appelle دكاري لا بوليس تيجي بيشي tout de suite تيجي بيشي تو بروبلم تنا لي بروبلم دو كده هدفت وانا وانا هوالي هفن وانا نقارن جهه بقد ثاني دو وانا حتم جمع هفن اوكي مثلا كارم مقابله باري خدني الكارم بيجم j'appelle tout de suite La police. la police ابا راسته الكارم هاجي بيجم j'appelle la police tout de suite هرجي اوكي j'appelle la police tout de suite اوكي ما فهم كده زفرة حتى mon travail باليه اوكي باشه همانا دميزك ها تمام خطا كي وصا هيا هما بيجي صدي حشتي يعني جوا في خطا كريه انا خدني هون فيها بنويسن افيا بنويسن هاد بيجي ما هو بكلمه ولا افيا بنويسن سنه اخو هذا صدفت يه خلات بنويسن فيا بنويسن بيجي هذا خلاته تمام ما قلتي je comprends pas bien قلتي ترجمه فيا بكن برسا 11 جمله دو دیا déjà je comprends pas bien je ne comprends pas bien ouais باش فهم نگیری راسته اما نایه منه
بله هر کس گوتیه باش فهم نکرد همین سنویسی هر کس گوتیه باش فهم نکرد آنا بنا جمعه از دانم و چه ما وی خطای ها کردیه چون که نورمال ام پرتر وی تشتیهات بجن ام زدی اونا بجن از فهم ناکم ام بجن باش فهم نکرد یکی تشه گیده بجن ام بجن اونا باش فهم نکرد منطقیه لدور ده باش فهم نکرد دما چویه در باز بیه بحثا نها ناکه در باز بیه نابجه از فهم ناکم تشه که من ویسیه از فهم ناکم به معنی نای معنی هم بفهم نکرد اگر تو بیجی مفهم نکرد بله هرکس ملت آنها گلک جوه مثلا و هانویسیه ازش بناوی استثناء کی بدم از فرانسیا ویا بدم اوکی و فرانسی هم چاد بجید باش فهم نکرد همه ویجی هم ببین برای اواش برای او بیانی تنه استثناء کی لی پیشی اون دوی ویا فهم بکرد گما که مگو جو کمپرون با بیان تی معنی از باش فهم نکرد اوکی باش اگرش بنا کیت کاری بیجی بنا یکی قصد که برای باش فهم نکرد یعنی کاری بیجی از فرانسی باش فهم نکرد Quand déjà بیجه je pas compris bien. Je comprends pas bien. Je comprends. همه بیجه راسته همه آنها ببین خشتکی کمت دیدم بری خوب جد فترگو منیر Hier, les élèves déjà compris. من باش فهم نکرد اوکی اویا از باش فهم نکن اوکی اویا بحثا نهاد کن از باش فهم نکن چرا بجیم به باش فهم نکن Regarde, allez, y était compris. نه جمله تام بجه اگر بزانیم J'ai compris. Pas Je ne comprends pas. تام Bien. كنت بيجي ما باش فهم لك تي شو بيجي ما باش فهم لك Je ne comprends pas bien. je ne comprends pas bien tes معنى از باش فهم لكم جماعة هركز فرق هر دو جملة فهم لك باري خو بدني D'abord, oui. تبعث نهاد كي تبعث دام شوي ديكي Je compris. Je ne comprends pas bien. اوكي هي هنا ولا تمام Je comprends pas. يكو هاري زيد اخوان نيزيكي فيرسيون روسكر مصطفى بو Mais du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà, ok, super. J'ai pas compris, go. Ok. بله خوب داریم. اول دما چی؟ اول فرم کردن ام حتی نه نه علمینه ام هین نبودن من هینی و نکریه. اوکی؟ J'ai pas compris. اینجا اول تی معنا مفهم نکر. اول نه معنا مباش فهم نکر. اما چه بجیم مباش فهم نکر؟ ام بجیم j'ai pas bien compris. Voilà. J'ai pas bien compris. آره برا کار و گران نه اما تنه با اما باشه ران کن j'ai pas compris و هر راحت شو. Sto یعنی دبا من باش فهم نکریه. آره نکریه. نه نکن نگیری. Avant, en vrai, on est. یعنی تو بیان. از آن تو چی دویجی؟ نه اوه. اوه. مفهم نکر. تو آنها قصه دیکی مرا ولی برا مفهم نکر. باید دیم آنها میشن. آنها به هر قصه کی مثلا مامسات شیگوتش مامسات فهم نکرد تا آنها جیرا بیش مفهم نکرد. هم دویم بیشتر فهم نکرد. اما تشتی که تو دویجی فعیل دما چوی داره. تمام. مکر مفهم نکر من خارن چه کر تو بس آنها ناکی. بس تشتی که چوی کری دیکی. اذا كنت بيجي از خوانه چه دکم تو بس آنها دیکی. اوکی؟ از ده سری و گیج ناکم. اوکی؟ لی تشتی که و یعنی تنه فرقا ویا بزانه بن. اوکی؟ اون ویا بنویسیم. j'ai pas compris ته منم مفهم نکر. و بزانم که ام ویا هین نبودن. وی فرمه ام هین نبودن. اوکی؟ باشه؟ ام حتی نه ام چی این بوده؟ از دخوینم. ما اویا هین نبیم من نخواند. ام ویا هین نبودن. ما اوی هین بیا من دخواند ام هین بونه. تمام بهری. برای خوب دنی. ام زانم بیجم من دخواند. من مثلا من رمان دخوانده. برای من رمان دخوانده. ام ویا زانم. ام زانم کارو بشین. avant je lisais des romans. ام ویا زانم. لی امان نکارم بیجم مثلا ام ویا هین نبودن. من رمان خواند. ام ویا هین نبودن. تشکو ام هین بودن من رمان دخواند.
من دخوار من سیپور دکر ام وانا هیم بونه دکر دخوار دهات ام وانا هیم بونه خود زمان در باسیه نه؟ دکردی های در باز تامی در باسیه دبی بری اینو هاش برای من باش فهم ندکر نه برای آه تو یکی رد کاری بیجی مثلا از تو امانا قصه دکن کاریش منو بیجی باش فهم ندکر اترا تشتکی تو بیجی مانا توش من فهم ناکی توش منو بیجی من باش فهم ندکر یا تو بیجی من باش فهم نکر من باش فهم نکر اینه Türkiye'de bir de anne geniş zaman. بله جماعت ما استثناء کی کرد Tamam yani geniş zaman bir de. نه گیش زمان نه geçmiş zaman dاره Bir de geçmiş zaman. اول geçmiş zaman değil mi? Zaman karşı. بله خب بدونید گاوا کو تگو مثلا ما خوارن چه دکر باشه ما سیپور دکر تو گنی زمان دما چوی ده بحث آوید که تمام تو بحث آتش تکی او صادقی که بره تا هر رو دکر اوکی؟ بره هر رو دکر تو بحث آوید که ام ویا هیم بونه باشه؟ اما ویا هیم بونه جا باشه اما ویاش هیم ببین اما بجن من تشتک نکر دما چوی ده تنه وقت کیه مثلا خوانده نکه تنه کریه من تشتکی تنه کریه اما ویجی هیم ببین لعجله نکن اوکی؟ باشه اگه بنویسین سر و خواه و استثناء مجوارا ذکر اوکی؟ Geçmiş zaman, belli geçmiş zaman. Je comprends pas bien, as باش فهمناكم. J'ai pas compris, ما فهمناكش. كمال اول چهار تی خواندنه. اف کلمه ها. کس. برافو. برای خوب ده. دو حرف. اس دبه دنگه سه درخه. کس. کس تی چه معنی؟ کاسه. کاسه پرا یا جی اوه کاسه مارکت دکانده جی پرا دی کس حالا کس مسیو حالا کس میاره کاسه برای خوده ایجا که از بیا بنویسیم مثلا Kasa dövücü. He? Kasa dövücü. به روزکی نوزیکی مثلا از بیا بنویسیم تو چه بخوریم بیا؟ کمان؟ چه؟ İskra. K-E. اسرائیل İsrail. اسرائیل Sen harfi de. برای خوده Ama eyla mazlum bu terk. زکی تنه به یا میم اوه کماش مرا گاوا کو اسک تنه بود دنگ زید است که اسرائیل باشه دنگ زید است همه جواب ویا تبعیت کردیم باشه و کدیم مثلا از به حرف ها بنویسیم مثلا بیجن مو آها برای خود دنگ گاوا کو او هاتم با هف نابن او دبن او باشه مو مو او بس کو اوکی مو کو فو مثلا فو ابو بارک معوی دیت بو فو تی چی معنی؟ دین این فو Kapalı o derken açık o derken. او هر او یا ترکیه او هر نه او او Ne açık o. هم گاوا هر دیتین بار دبن او باشه اوکی نواش باشه تشتکی عجیب یعنی نوبده باید که یا یک کس بو یا دو کس بو پرسا 16 او پرسا کنگی تی مثلا برای صحبت دکیه دبیت الهویا کی ولا الهویا علیمه دبی کنگی تی وجا بس علیت که دبی کنگی تی او چی چوخ تی کنگی تی دبی ساعت 80 تنی کسی گیان دو راست چرکه بود برای خود دنیم Hasan Sekene. کنگی تی برای خود دنیم جمعه برای خود دنیم مثلا برای امرا یک جمانه امرا راست چکریه لیوکی دن او بگید خطا بود انا که گوتیه چه؟ برای خود دنیم انا که گوتیه کام Quand vient. Ok. اما چیه زنی؟ یعنی معوی کلمه دیدیه معوی کلمه دیگه پیوند کن به شما مستم منویسی bir kan ilmi yani.
دوید چو پاستی هنی راست نه اوج راسته اوج چه داره بله خوب دنی بله خوب دنی کتگو تی بکرمانجی تو بحثا ازی ناکی بحثا آخر ناکی بحثا تجی ناکه بحثا کی که بحثا وید که بلیه نه بکرمانجی بلیه تو جه فهم کی که تو بحثا یکی دند کی تو بجی تی مثلا دخواه لید دنیره اما چه بجی مثلا بناکی او بکن بناکی فرق از زمان را ببینیم مثلا یا کرمانجی و یا فرانسکی هم بنیره بله خوب دنی کتگو لتلفزیون دنیره ده چه بجی لتلفزیون دنیره به فرانسی Il regarde La télé. تادیه امزان که بحثا وی کسی دیکی لتلفزیون دنیره تو لازمه که بجیم او لتلفزیون دنیره نه یعنی نه مجبورم کارم بجیم او لتلفزیون دنیره یا کارم بجیم تلفزیون دنیره فهمت کم لی به فرانسی نه وصل به فرانسی که تو او دانینی همش تفهم نکن تو مجبوری او دانی مجبوری بجی ایل و ال عین بله خوب دید مجبور تدفر بجی اوی آهد به این regarde بله هر دید کمی شونا بیم این regarde لا تله اوکی مثلا اویا بله بکرمانجی ام تجاری نه مجبورن بجن اس دو ام نه مجبور مثلا کنم ما بجن فهم ناکم از اویا چه ها بگیم فرانسی je comprends pas مجبورم بجم میشه لبا بکرمانجی نه مجبورم فهم ناکم کارم بجم اس فهم ناکم کارم بجم فهم ناکم تو که ماسی تن اما فرانسی از مجبورم بجم je comprends pas ok مجبورم بگی regarde عینه تو مجبوری بجی جوجی به فرانسی دانی؟ از نخوام مجبور alors بله خوب دنه اما دفرده مجبور il est dans une vraie quand il vient alors quand il vient normal نه فرمکی اوه voilà یا راستی اوه لی مرا دکاره وصلش بجی quand il vient تمرونانه کما که توسا گوته بجی quand est-ce que il vient اوسا خوشه ما دو فرم امهی بوبند سری داشتی لما که مدگو tu veux quoi comme avec مدگو qu'est-ce que tu veux que est-ce que tu veux جاكو ام عيني فرم بينن میرم میاد گوتی خرته صدی صد نخرته ام صابیجه لی بوسانای گوتنه یا تو بیجی quand est-ce qu'il vient یا جی توی فرم راحت بکار بینی میرم il vient quand فکر ما بیا کام کردشته و همه تینه پیشی ها نمونه فکری دار از چون نه نگو نایی نپیشی دب est-ce que va دام بکن quand est-ce que comment est-ce que tu fais ça او ساجته گوت یعنی بجن نه صد خلاتت شی بتانی بله خوب داری دبردا چو نه بجا کنگی دید بجا تی کنگی بله il vient quand او تکنی بقول بجن تی کنگی بله برسا حجده گله کش ما خطا کرد برسا حجده دبجا از بری ماموسته بود دبجا از بری ماموسته بود پری جوه گوتنه اشاره تا چی گوتن زانی عینه گوتن avant je suis étudiant چه نامه بایم از این نابی ما مستقل خواهدیم بله خوب دید گوتن گو avant je suis étudiant بله ام ترجمه بیا که به چا بزانی بجا بری از ماموسته پاردون از طلبه بری از طلبه رساده از بر طلبه بوم سپاس روز مجموع سانی میسیم اینه اجا به فرانسیه چه ها بجن؟ روزداری؟ avant j'étais برافو étudiant voilà اشتباهش من لازمه avant j'étais étudiant
گوش خو اویا ایشه کی پر حتی گوا کو تو این بوی تو گو j'étais étudiant تو کاری ایدی تشتی تجی بجی تو étais étudiant avant وی پیشی تو بری طلبه بوی مثلا پیشی خلط کرد دیگه واسه راست کردی و کی آخر دیگه بگه طبعا مثلا بجی کاری بجی ها اف ایشه ها بری پر زحمت بود ce travail c'était très difficile avant voilà c'était هرتم ایتتی پر هرتم ایتتی j'étais tu étais il était elle était on était content avant un bel كيف كيف on l'a dit vous tenez-vous ou il امي والله نابنا از ناخذ سريع اجيش كمان از والله جي نشاني بردم j'étais étudiant مرة كيف j'étais content j'étais malheureux ok j'étais étudiant انا قبلكم معرف دچه اوي دچه فروخانه مثلا سوار الطياره كده بي بيجين چه طياره چه كده روتار كده نه هركز يزانه تركي تلفزيون روتار او دو روتار يابته روتار برای که بشه retard اوکی retard درنگیه باشه درنگیه لی فرانسی نو بجن اف درنگی کتم دبجن ازم ناف درنگیه دا وصل بجن en retard en ته معنا ناف اوکی en retard برای که بشه en retard نو بجن از درنگی کتم دبجن از دناف درنگیه دمه وصل بجن اوکی درفته معنا درنگی کتم اوکی اما بجن je suis en retard. Désolé, je suis en retard. برای خب بدونیم میگو je suis en retard مذاکر نه؟ بله ما چه که ما به فکر داد ام نمیجبور ام کنیم بگیم je suis en retard باشه؟ برای که بگیم en retard tu peux nous dire que tu es en retard la même phrase? Désolé, je suis en retard. Très bien. Alors, برای خب بدونیم désolé هرکس بیاد دانه désolé je suis en retard. اویا کلمه میا اوله اما سه تشتاهیم ببین باشه اما در باز صحبت داریم اوکی خواهندنا رو بنویسیم زود بنویسیم یا جماعت عجله کن زود بنویسیم که در باز صحبت داریم désolé je suis افکارم با اکیده چی بجیم je suis با اکیده افکارم چی بجیم suis voilà suis حال باشه از suis بجیم je suis en retard je suis امینو فرانسی قصه کن je suis en retard je suis en retard désolé je suis en retard ok دبیجه ببوره از روزارین اویا درسا میا ششا بود زانی وی پلسه ها از حیا دای سسیات نبود اشتاد وی محله بنیره کاغذ اجمه بخوازن درنگی کردم حرف به حرف اواده معنی از ناف درنگی دمه وصاد بیجن ها از ناف درنگی دمه اموها دو بجن لفرانسی اول ورسیون فرانسی ها جمعت برای خوب بتنه فرانسی نا بجن از درنگی کردن بجن از ناف درنگی دمه از ما شوی در بیا je suis étudiant از خوانده کارم je suis professeur از ما مستمع از ما j'aime bien برای که بجن j'aime bien اوکی برای خود بتنه j'aime bien ته معنا کیف مجرده انا تنه عاشقی مثلا j'aime bien lire j'aime bien manger یعنی کیفم مش خوار نراته کیفم مش مثلا j'aime bien Paris کیفم مش پاریس نراته كنت j'aime bien از استيل كي بده تجي تزيد شي حزناك j'aime bien Paris مثلا بيجي واز بيجم j'aime Paris از باريس حزدكم يعني از دو ستيل بده بري خو بده دو ستيل كازير باشه از کینگ سه استرکا بدم کلمه کی پر راحته هر کیفه به فرانسیه عربی در واسه زمان فرانسی بیه je kiffe دبیشن je kiffe
Paris. Regardez, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Pardon. Je kiffe Paris. Allez, je crois que vous même. Moi, arabienne, d'abord, c'est زمان فرنسي. Je kiffe Paris. l'avion چیه؟ اول زمان دفکی زمان دروه. باشه. Je kiffe. C'est steak, je kiffe. Je kiffe Paris. Ok. هكذا برافو يا بني سنة. زين. كيف عم باريس راتي؟ كيف عم باريس راتي؟ كل ما جاوش بنمسي باشي تبع ناكن. جي باريس حازدكم. جي باريس حاز چونكي حاز كرن قلونه ده. جي باريس حازدكم. دوستك. جي باريس حازدكم. Viager, je kiffe Paris. از حیران پاریسی. از عاشق پاریسی. من گرم سجوری. من بیش از حیران پاریسی. من کاج برای نه. از حیران پاریسی. Ok. Aviez. Mon star, j'adore à Paris, je l'habite. پر باشم من بگوتا نمیگو بکی پر زیدت به جادور جی حسن جادور و جو کیف عین تشتم هر عین تشتم تن جادور فرانسیه جو کیف جی فرانسیه لتن کوکوش عربی باشه دیگه بگو کیف هم همون کیفه زانن یا و بکره شیره اونش بیر نکن je kiffe la cigarette je kiffe le café je kiffe Paris je kiffe les musiques voilà je kiffe tout bravo super Gaz حرام هرتش ديما ايش اقول Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amour. Amour. Je m'appelle Gökhan. et je m'appelle Firat Ouais. De quel pays? Je viens de France. France. Je suis kurde. D'accord. Oui, je viens de la Turquie, mais je suis pas turc, je suis kurde. très bien tu aimes les Turcs Non, j'aime pas. J'aime française ou arabe, toute personne, mais pas les Turcs pas turc. ok d'accord D'accord. Parce que c'est bah allez parlez Parlez. dites quelque chose Je m'appelle Mehmet. Mhm. Vous êtes bienvenue. Est-ce que tu fais quoi? Mon métier, mon travail, Un travail. tu fais quoi je suis ergothérapeute. Ergo. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ergothérapeute. Je travaille avec des personnes qui ont un handicap. Ok. Handicap, par exemple. handicap Handicap. Ça Et- s'appelle handicap. Le handicap, oui. Ça peut être un handicap physique. je suis handicapé Quelqu'un je suis handicapé Voilà. qui a besoin d'aide. Moi, j'interviens avec des personnes qui ont un handicap sur le long terme, pour longtemps. C'est qui sur les physiothérapies? Oui. Oui, c'est un peu comme ça. C'est difficile. Comme métier, Oui. des fois un peu, de voir des gens qui sont tristes, enfin, qui souffrent. C'est un peu dur des fois. Mais bon. Voilà. tu peux nous poser des questions aussi hein Oui. Mais c'est... tu peux choisir par exemple D'accord. toi bonsoir Bonsoir, ça va ça va. Est-ce que tu aimais ton métier? J'adore. J'adore. Oui, Parce que difficile. je kiffe. elle kiffe son travail c'est bien ça Parce que à Turquie, mon ami métier, il pas aimé, il pas aimait J'aime pas. pas. il aimait pas Il aimait pas métier parce que difficile, Un petit peu. triste. Stress.
Mais justement, je me sens utile. Je vois que j'aide les gens. Donc ça me fait continuer, quoi. Très bien. Des questions Kabe pırsın kabe kudar rutine mala kudariya kabe khorme mala khorme chi. Bonsoir, Bonsoir. comment vas-tu? Très bien. C'est le week-end. ce week-end? On essaie de reposer la même question à la personne, de la même façon. Comme ça, on fait un peu plus parler. D'accord. Quand on te pose une question Ok, comme ça. d'accord. Et toi, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, merci. Que tu fais le week-end dernier? J'ai fait du vélo Oui. Oui, je sais. et j'ai été à une fête. Et ensuite, je me suis reposée. Vélo, c'est quoi? Vélo? Bicyclette? Bicyclette? Oui. C'est la même chose. Vélo, roulé. Et toi? Moi, Laver. je suis allé Saint-Michel souvent. Hmm, Oui. Chez mon oncle. D'accord. Pour, Très bien. oui. Qu'est-ce que tu aimes manger? Fais manger. Des légumes et des lentilles corail. Vous connaissez, non? Nice. L'anticorail. D'accord. Tu t'aimes de la soupe alors? Ouais. Ok. Végétable, que végétable? Pas strictement. Ah, t'es pas végétarienne? Pas strictement. Ok, mais moitié Ouais, végétarienne. voilà. Ok. D'où est-ce que tu viens? La région, Original. à côté de Strasbourg. Pardon. Tu parles allemand? Un petit peu. Un petit peu? Mhm. C'est bien. Parle anglais? Un petit peu aussi. Tu parles anglais aussi? Wow! C'est bien. Vraiment. Ah oui, c'est près. C'est pas C'est grave. près. Strasbourg, c'est près de la. Combien de langues te parlais? Comment? Combien de langues te parlais? Combien de langues? Juste France? Oui, français et un peu anglais. Et Un peu. l'allemand, je le comprends, mais je le parle pas très bien. Et elle parle pas le kurde. Ah non, Ah. désolée. Est-ce que Paris, c'est nul pour toi? Oui. Oui. Ok. C'est cool pour moi. Mais c'est cool pour moi. Et pourquoi? Parce que j'adore Paris. Je kiffe Paris. Je kiffe Paris. Il y a beaucoup de Kurdes, il y a Institut Kurde, il y a Komen. Il y a... Comment? Komen, c'est une association. D'accord. C'est pour ça, non? Oui. C'est- C'est très belle ville. C'est très Ouais, c'est beau. une très belle ville. Oui. Fait Oui, six c'est nuits sûr que par- c'est beau. İşte quelle nation? İşte quelle nation? Tu travailles où? À Viry-Châtillon. C'est pas loin de Saint-Michel, Saint-Michel. Ouais. Ah, sur Orge. oui. İşte kuhunzanı bir bıkarıyor. Ama bir şey mühimler. Şey mi? Et vous, tu travailles? Moi, je travaille à Charles Michel. Charles Michel? Oui, avec Métro 10. Saint-Michel. Métro 10. D'accord. Et tu fais quoi? Je fais quoi? Je travaille chantier. Ah, d'accord. Oui, bâtiment. Du coup. Ok. Est-ce que tu avais différents pays Euh. dans France, Oui, j'ai vécu en Belgique. Belgique? Belgique parle français. Oui. Après, j'ai été beaucoup au Maroc. Ah ouais? J'ai été une fois en Turquie. Turquie? Quelle ville? Istanbul et j'ai fait aussi un peu la région de Cappadoce. Cappadocia. Ouais, Ah oui, ça. Cappadoce. Voilà. Parce que j'habitais à Istanbul. D'accord.
Üsküdar. Istanbul, très bien ville. Oui, c'est Comme ça, Paris. C'est vrai. Tu habites avec qui? J'habite avec plusieurs personnes, des amis, ou pas. Non, je suis en colocation. Des amis, avec tes amis, ok. Les amis. Voilà. Kerem bien. Il est très timide. Il est très timide. D'accord. Tu vis à Paris? Il comprend pas. Tu habites à Paris? Oui, j'habite à Paris. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu habites pas à Paris, hein? Tu habites où? Tu habites où, toi? Tu habites où? Oui, tu habites où? En quelle ville? Ah, je habite à Gennevilles. Où? Gennevilles. Gennevilliers. Gennevilliers, c'est pas Paris. Banlieue. Je Ah oui, c'est banlieue. Fassi. Mhm. J'étais professeur en Turquie. Mais maintenant, je suis maçon. Maçon dans français. En France. Ah, tu... Ouais. Ok. Il est maçon. Ah, maçon! Oui, J'ai maçon. pas compris. Et tu étais professeur de quoi? Sport. D'accord. Ouais. Ok. Quoi? Sourd? Sport. Sport. Ok. Est-ce que tu aimes boire du café? Ouais, un peu trop. Tous les matins? Non, pas tous les matins. J'essaye de pas le faire. Elle aussi, elle est timide. Elle parle pas. Normalement, elle parle beaucoup. Ah, Ouais, elle parle beaucoup. Mais pas en français. Elle d'accord. parle beaucoup en kurde, en turc. Mais là, elle parle pas. Et elle est timide. Très timide. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Rosalie. Comment? Je m'appelle Rosalie. Rosalie. Oui, Ok. Pas d'autres questions. hein. Et tu fais quoi dans la vie? Donc, on fait... Ne yapıyorsun diye soruyorum. Ouais, tu fais quoi? Tu fais quoi comme travail ou dans la vie? Yani bir şey yapmıyorum diyeceğim. Bah, je fais rien. Bah, elle fait rien. Tu te tournes les pouces? Tu te tournes les pouces. Même moi, je connaissais pas cette expression. Mais j'imagine ce que tu dis. Tesbih tabii. Yok. Alors moi, je suis pas interprète. Je suis pas interprète. D'accord? Ben anlamıyorum diye mi? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis pas interprète. Tu dormir à quelle heure? Tard. 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 Retard. Tard. D'accord. À quelle heure? Minuit, 1h. 1h du matin. À quelle heure tu t'allumes? Je me lève à Oui. 8h. Quand j'y Vite, arrive. élève. Du coup, tu manges à quelle heure petit déjeuner? Je mange pas le matin. À midi, je mange. Parce que tu travailles? Ouais. Commencer à matin, votre travail? Oui, oui. Qu'est-ce que tu manges à midi? Je mange ce que j'ai fait la veille, Oui. le soir. À la maison. Voilà. Tu fais à la maison, tu fais à manger. Voilà. Tu fais à manger chez toi. Tu fais à manger chez toi et puis tu l'amènes chez... Au travail. Tu fais à manger à la maison? Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est très simple ce que je fais. Des poireaux, des patates, des carottes et des céréales. Légumes. Des céréales. Et tu connais le kurde? Des mots en kurde? Non.
Je sais même pas dire bonjour. Ah, elle sait pas dire bonjour. Bonjour en kurde. Bouge boche. C'est facile. Bouge C'est boche. très facile. C'est très facile, non? C'est très facile. Pour contre, France, people, facile, kurde, parce que la même, beaucoup mots. Ah oui, Live, Beaucoup de mots. la prononciation. Comme ça. Prononciation de la main. Comme ça, résistant en France, résistance anglais, un kurde mot la même. C'est pareil. France un kurde langue, la même. Par exemple, Langue. en français, Langue. il y a Langue. dans, en kurde, dedans. Ah, Le lait, La même. c'est pareil. ah, il y a des mots similaires. Oui, similaire. D'accord. Jour, roche, bon, vache. Très bien, bravo. Bravo. Hmm? Donc ça fait rouge boche. Ah, Voilà. Rouge boche. Pour Bravo. on, c'est très facile, mais pour vous, c'est très difficile. Ah oui, pour nous, ouais, Ah, pour pour nous nous. c'est Facile. facile. Ouais. de quoi de... Ben, le kurde, Je Ah, parle bah oui. kurde, pardon. Mais vous êtes kurde. c'est pour ça, oui. Oui, bah oui. Très bien. Et toi, pourquoi tu parles pas? Bonsoir, Bonsoir. bienvenue ici. Regarde lui, pas moi. il me regarde. Il me regarde. Ça, c'est pas Ça bien. rassure. Comment vous vous appelez? Amour. Amour. Et quel est votre nom? De famille. Ouais, nom de famille, non? Ou bien quoi? Nom de Nom de naissance. nom de naissance. Ah. Nom Ok. de famille, non. Mon nom de famille, c'est Off. Ah oui. Merci. Quel âge toi? 23 ans. 23. Ah, merci. Et toi? Je suis né 3-2. 3-2 ans. 32. 32 ans. Ok, Oui. d'accord. Et tu es en France depuis combien de temps? Tu peux répéter. Depuis combien de temps tu es en France? Combien de temps? Temps, ouais. Combien de temps tu t'es en Oui, France? voilà. Oui. 3 mai. 3 mai. 3 mois? Oui, 3 mois et un peu. D'accord. Ah, super. Bah, il dit attends, temps, بني اللي هي تشكل ساكن يا تشوف واش بقول temps يعني وقت. Combien de temps يعني چند وقت؟ Tout le temps. Super. Temps, c'est moi. C'est mai. C'est moi. C'est moi. C'est moi. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Tout le monde a parlé, ouais. Jacine, Milan, tout le monde a parlé. C'est très bien, ben, merci beaucoup. Bah, de rien beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir parmi nous. Et vous avez des questions encore? J'ai une Des question. questions? Est-ce que c'est pareil, par exemple, tu m'as dit, tu dis moi, c'est pareil? Tu m'as dit, Oui, tu oui, dis j'ai moi. compris ce que tu dis, j'ai compris. Tu dis pas, tu dis moi. Non, Mm. tu dis, tu me dis. C'est comme en kurde. Tu me dis. De Marabeji, ok? C'est comme en kurde. Tu dis moi, ça c'est les enfants. Les enfants disent, tu dis moi. Normalement, tu dis, tu me dis. Tu me dis. Et tu m'as dit, c'est la même chose. Hein? Tu me as dit.